Pastela lì. Vuole tirare, e a Santo che tirare, tirare non vuole fare. Mi sa baziare. Giray. Az outros de beneficência O café così. Seu nome é Jesus Cristo.
imitima isuze amahoro mwami Imana yacu uri mu ijuru uje wegera imitima Uwiteka Mana y'ubuntu bwinshi yegera Imana izabasha kubana n'abantu ugasubizamo intege turagusaba tukubwira ngo mwami Yesu ijambo ryawe riratubwira ngo nubwo twanyura mu mwonga w'igicucu c'urupfu turanganisha imitima y'abantu bawe byose ngo ntacyo bidutwara kuko turi kumwe nawe tubasha kwigeraho mwami utwibutsa ijambo wagiye gusezera abigishwa bawe urababwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere Imana ni wowe twizeye kandi ni wowe duhanze amaso ni wowe mahoro yacu ni wowe humure riva iwawe ribasha guhumuriza imitima iri aha ni wowe humure ribasha gukora ahari uburibwe bw'urupfu imitima ikongera ikumva gusubiramo imbaraga ndagushima kuko ari wowe wabikoze ndagushima kuko ari wowe uturema ndagushima kuko ari nawe utwisubiza tugushimire kuko ari nawe ufite amahoro mu kiganza cyawe aya masaha k'igicamunsi twiyegereje ubwiza bwawe muri uyu mwanya muri iki gikombe kitoroshe ariko wakinyuzemo nabyo uravuga ngo birashoboka ariko turi kumwe nawe ntidutinya kuko byose urabishoboye ngaho Imana komeza ube hafi yacu kandi utugirire neza muri byose ihumure iwawe riduhumurize kandi dukomezwe n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Hirya y'aho abantu batovugisha amajambo ngo abantu bahumurike byanditse ku nkingi imitima ubuzima bwacu budashobora gukoraho wowe ufite ubushobozi bwo kugerayo mu izina rya Yesu. Humuriza ababyeyi, humuriza abana, humuriza inshuti, humuriza itorero, humuriza ubwoko, humurize abera bawe Imana watoranyije kuva kera muri Kristo Yesu ngo bakubere ishyanga, bakubere ubwoko. Bane natwe ibikorwa byose biraha imbere, ni wowe uri imbere natwe turi inyuma yawe, turongore muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Barakoze abamaze gukora ibikorwa byose bakoze, abaririmbye, abasenze bagize neza cyane. Imana ibaheze umugisha mwinshi. Amen. Iby'ukuri ntabwo bariko bihuzenza kugira ngo umurambo ushike, ntabwo ari byo. Timubitekereze ko ari ukwihuzenza, batanze inkunga ikomeye cyane. Amen. Batanze inkunga ikomeye kuririmbira Imana kugeza kuri no mwanya. Turashimye Imana ko tubaye hano muri uno mwanya Imana iduhaye. Imana ihimbazwe. Dushimiye abantu bose babaye hano kandi tubahaye ikaze ku ijambo ry'Imana. Dushimiye itorero ryacu rya Bwiza, by'ukuri mwateye intambwe ndende cyane kudusunza twebwe. Hari abarahi bwagiriza ariko batabonetse bitakunze, ariko kuba mwavuye Bujumbura mukaza mutabaye, mwakoze igikorwa ciza cy'abana b'Imana. Ndabibashimiye cyane. Imana ibaheze umugisha. Amen. Twihanganishije umuryango tubabwira ngo mukomere cyane, kandi mfite ibyiringiro byinshi kubwiriza umuryango wa Nzegadi. Ntabwo kenshi nzanza hano, sinzi n'ibiriyo bikeya cyane. Akenshi mbona Nzegadi ahagurutse gutanga ihumure mu biterane byose nk'ibingibi biba byabaye hano Inyenkanda. Ubwo rero kumubwira agomba gukomera kuko nawe ari impano yiwe gukomeza abandi. Imana ihimbazwe. Nico gituma dufite ibishiringiro bizima byo kumubwira ngo abadusize tuzobasanga mu bwami bw'Imana. Hari wowe wobwira ufite ipfunwe, ufite n'ubwoba n'amashaka, ariko kubwira Muzegadi kumubwira ngo aba baradusize tuzobasanga, ndabizi kuko abyizeye hamwe n'umuryango wiwe. Imana ibakomeze. Amen. Kandi kenshi umuntu ndaza arebera uwiwe hano, umurebera kera hasize. Hariya niho umuntu amurebera akiri mu mirimo agikora, niho umuntu azarebera uwiwe. Ariko kandi uyu ni rwo rugendo Imana yaduhaye. Muhumurike bavandimwe kandi mukomere by'ukuri. Ndabyizeye neza kuko dufite ibishiringiro bizima yuko abadusize tuzobasanga mu bwami bw'Imana. Twarabwirije ejo n'abandi babwirije ku mugoroba, n'ejo bundi kuwa gatandatu ijambo ry'Imana ryaravuzwe.
kubera tutaza twigenga hano abantu bavuye nk'ibijumbura batazi ko twigenga twebwe ntitugendera ku masaha kubera ko tagira imodoka nico gituma tugeza aya masaha ubwo rero kandi umuryango muzi ko umuryango n'umwanya ni umuryango munini cyane cyo kuheza by'ukuri ijambo ry'Imana twarariganiriye ndatwara iminota mikeya cyane reka dusome ijambo ry'Imana maze nihuti urwandiko Paulo yandika abikorinto ba mbere 15 umurongo wa 22 15 umurongo wa 22 Bibiliya yavuze ngo kuko bose bokojwe gupfa na Adamu niko bose bazahindurwa bazima na Kristo amen. Abaefeso ibice 2 umurongo wa 4 Abaefeso ibice 2 umurongo wa 4 Bibiliya yavuze ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu ubuntu nibwo bwadukijije amen. Imana ihimbazwe. Tubaye ikaze mu ijambo ry'Imana kandi tubabwira ngo mukomere tugitangira indirimbo baririmbye ya mbere yavuze ngo jewe ndi umukristo amen haleluya yavuze ngo jewe ndi umukristo kandi ngo icyo ni ikintu ngo gihumurize umutima wanje ikintu ni ikintu kigaragara kiboneka ubukristo burya ndi wo bubona ngo burangize ku muntu atari gikorwa koze rero uyu muririmbyi yaburangije nk'ikintu kigaragara kizima kiboneka aravuga ngo ni ikintu kizagihanagura imibabaro kandi kikanibagiza kuko tubabaye turabagenzi amen. Igitero cyongeyeho yavuze ngo nintumirwa ngiye gupfa se ariko harya amen ariko biteye ubwoba kukubwira ngo passe somane ejo witegura uzogenda ukuva n'ibyizishimo nako Yakobo yabyanditse aravuga ngo nimba duhuye n'ibitugerageza byinshi utatumenya ko ari ibyishimo amen. Iyi ndirimbo yafashije cyane ni ikintu kiza gihumuriza imitima yacu ku mukristo ni byiza cyane twebwe ntitwabaye ku ngoma ya kera murabona ko turi batoya ariko ngo abantu bageza bapfusha bakiyahura kubera bari bataramona Imana. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo none baba dutafunira itabi ngo amajosi n'amaboko byuzimpige ariko ibyo byose ngo umwami Yesu yabidukuyeho amen. Umwami Yesu yadukuyeho iryo shavu n'agahinda gakomeye ko kubabara tukagezaho kwiyahura ariko ibyo byose Yesu Kristo yabidukuyeho. Hano Bibiliya yavuze ngo Adamu wa mbere yazanye urupfu Adamu wa kabiri ngo azana ubugingo amen amen. Adamu wa mbere yazanye urupfu Adamu wa kabiri nawe Imana yatugiriye neza kuduha Adamu wa kabiri ngo atuzanire ubugingo. Umuntu yaremwe ari wo kuzobaho iteka ryose kandi guhimbaza Imana ashirwa muri iriya ngobyi ya Edeni bukeye aracumura kubera kuko inzoka cyari ikintu gikomeye cyane kandi ngo cyagiraga uburiganya buteye ubwoba ngo araza yosha wa mugore ngo asoroma imbuto bamubujije arazirya azishire n'umugabo we bararya barambukirwa ko ndihuta bamaze kwambukirwa baragenda ngo bihisha imirindi bumvise ngo Uwiteka yarabagenderaga igihe cyane munsi baragenda ngo baje kwihisha iyo bakageraga iyo ngiyo Imana yonyine ngo iraza mu ngobyi ya Edeni ngo bumvise imirindi bamaze guhunga irabahamagara irababaza ati Adamu muri hehe? Adamu ati twahunze imirindi yawe niki cyatumye muhunga? Ati twariye kuri cya giti. Kubera kutumva no kubera kutumvira batera ibyago mu isi barambukirwa Imana ishiraho urupfu ruraba mu isi kandi ngo ishiraho ibyago bikomeye cyane. Bibiri gitubwira ngo hari amagambo menshi Imana yababwiye ariko nta mwanya wo kuyavuga ariko ngo ifata makerubi ngo bafite inkota zityaye bazunguruka ya ngobyi ya Edeni kugira ngo batazongera kandi bakagaruka bagatotora bakarya bakazongera kandi kubaho iteka ryose. Imana tubabarire baragenda basha iyo Imana isubirira mu buturo bwayo. Ariko Paulo yanditse neza yandikira abagalatiya aravuga ngo maze igihe gikwiye kigeze Imana ngo yohereze umwana wayo amen. Maze igihe gikwiye kigeze ngo Imana
yohereza umwana wayo. Habayeho inama, habaho ibitekerezo, gucungura umwana w'umuntu. Igihe gikwiye kiragera, Imana yohereza umwana wayo ngo kuza kuzarwa n'umugore utwarwa n'amategeko kugira ngo abatwarwa nayo guduhesha kuba abana b'Imana. Timovuga ngo amen. Twari kure, Paulo yaravuze ngo twari kure n'Imana. Titwari dufite ngo Imana rurema, ariko ngo twigijwe hafi n'ubuntu bw'Imana. Paulo yandike Efeso yababwiye gute? Yababwiye ngo kuko Imana ari umutunzi imbabazi. Hano buri nose hari abatunzi benshi batunze amamodoka n'amafaranga menshi, ariko nta utunzi imbabazi nkizo Yesu yarabye. Amen. Ariko kuko Imana ngo ari umutunzi imbabazi, ngo yaduhinduranye bazima na Kristo. Ubwo twari dupfuye ngo tuzize ibicumuro byacu. Timovuga ngo amina. Ubwo twari dupfuye ngo tuzize ibicumuro byacu, Imana ngo ituzurana na Kristo. Ntimwobzumva, ariko ngo twazuwe kera muri Kristo Yesu, tuzuranwa nawe ngo turazamurwa twicara mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ubu tubana n'Imana mu buryo bw'umwuka mutazi, ariko abakristo barabizi tubana n'Imana mu buryo butangaje. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ubu turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Imana kuko ngo ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Aba bacu babapfuye umunsi ko baragenda baca mu nzira ya Kristo. Yesu Kristo niwe wapfuye wa mbere, arazuka. Abandi bose bari barapfuye baherayo, bahera ikuzimu, na n'ubu ngubu baracariyo, ariko yabaye umuganura wa mbere wo kuzuka. Nico gituma tuza tuvuga ubutumwa dushize amanga, nuko Yesu Kristo yapfuye akazuka. Abamwemera bose bafite ubugingo. Yabwiye bashiki baraza bafite agahinda, arababwira. Bwana sifiwe sana. Yesu ntiyageza ahoraho ngo avuge ngo Paul nkuko twatuvuga, yageza yivuga kakurya kw'imfizi iturutsiriya ishaka kwirukana izindi mfizi, yageza yivuga izindi mfizi zigahunga. Yesu ntiyageza avuga ngo Paul oya, yageza avuga ukwari. Yarababwiye ngo nije gupfa no kuzuka. Niko yavuze ageze kwa Lazaro. Amen. Yaravuze ngo nije gupfa no kuzuka, unizere nubwo yarapfuye ngo azongera abeho. Amen. Abwira Yohana ko ka Patimo, aramubwira ngo cyakora nane yarapfuye, ariko noneho ndiho ndi muzima. Bwana sifiwe. Yashaka ko kuvuga imbaraga ziwe, yageze avuga gukomera kwiwe, abapfushije bakizera imbaraga z'ubutumwa bwiza bw'Imana. Yesu ni muzima, arahari, aragenda, azogaruka kutujana. Yaravuze ngo ndagiye ngiye kubateguriza aho nzoba niho muzoba. Impanda y'Imana izavuga ngo abapfuye bose nibo bazobanza kuzuka, natwe ngo bariho duhindurwa ngo twe kumusanganira umwami wacu mu kirere. Bibiliya ivuga ngo mushe mumaranisha imibabaro kubwirana ya magambo. Aba nibo bazobanza. Yesu nimbasheje, nta wundi muntu urapfa, tuzahindurwa bizeye Yesu Kristo. Mwuka w'Imana ngo uzotuzamura tuje kubana n'Imana mu kirere. Amen. Bibiliya yatubwiye ngo Imana kuko ari umutunzi imbabazi. Yo jambo nzanditindaho cyane. Yavuze ngo kuko ari umutunzi imbabazi ngo yaduhinduranye bazima na Kristo. Ariko hari akajambo yashize muri entre parenthèse, aravuga ngo ubuntu ngo nibwo bwadukishije. Ubuntu buraremereye kuruta ibintu byose. Imana yaturemesheje, yaremesheje ibintu byose ubuntu bwa imbaraga zayo, gukomera kwayo. Kandi Imana yishaka gukora ikintu cyayo, yageze koresha imbabazi n'ubuntu n'urukundo. Amen. Yageze shaka guhana Israeli igakoresha imbabazi. Mwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo muhimbaze Uwiteka ngo kuko agira neza, imbabazi ze zihora iteka ryose. Ngo yakunkumuriye Farao n'ingabo ziwe mu nyanja, ngo kuko imbabazi zayo ngo zihora iteka ryose. Yageze koresha imbabazi. Yanditse mu gitabo cya Yohana ibice cya 3:16 aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi ngo yagize gute, ngo yatanze umwana wayo kinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubugingo nukumenya Yesu. Amen. Ubugingo nukuva mu rupfu tukaja mu kubaho kwiteka ryose, kandi ababushaka nukwizera Yesu Kristo n'umwami wacu. Yaravuze ngo ubu nibwo bugingo ngo nuko abantu bamenye kandi ngo bakamenya n'uwantumye ari we Data. Abatamwemera ntibafite ubugingo, ariko abamwemera bafite ubugingo buhoraho. Bavandimwe muhumurike, ubugingo burahari, ubugingo burakomeye. Hano yavuze ngo ubuntu ngo nibwo bwadukishije. Twakijwe kubwo ubuntu bw'Imana bitavuye mu biguzi, nuko dusa, nuko twitwa,
ariko twakizwa ku bw'ubuntu bw'Imana. Imana idufashe kandi Imana ibahumurize, Imana ibakomeze, mukomere aba baragiye ejo ritwebwe ko turatanguranwa. Matayo yaranditse avuga ngo ubwami bw'Imana buraharanirwa, intwari nizo zizavugisha mu imbaraga. Iyo twatwirukanka uwa mbere azayitwa intwari. Hari umukobwa wo mu Rundi wirukanse muri bihugu by'Uburaya wahangayika yongozi yabaye intwari aramamara kubera ko turasiganwa turirukanka ejo nejo kandi abakecuru baziruka basiga basore b'intwari. Ubwami bw'Imana ni ugutanguranwa twirukanka, ibyo mu ijuru ni ukwirukanka, ibyo mu ijuru ni ukwiruka, tutirukankishije aya maguru, twirukankishije ubwenge no kumenya Imana. Imana idufashe kandi Imana tuganze. Amen. Level w'ikanisa nyakirayo Walitazimika siku hiyo ya mwisho na siku moja mavuno yataisha kabisa bahari. Walitazimika siku hiyo ya mwisho. Bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa. Bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa. Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu itakaponyamaza,
Mahubiri na nyimbo za wokovu wangu zitakaponyamaza. Uliyenikata neno zuri la Mungu atakusa mbali makapi yote yatatupa mbali makapi yote yatatupwa watu wote wa Mungu wafikapo wataimba kabisa kwa sauti yangu, atakusa kwa furaha. Mbali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa mbali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa. Watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni, muririmbe ariko kwiza wataimba kabisa kwa sauti yangu, kumushangilia Mungu. Atakusanya kwa furaha. Iyo mbali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki Amen. Yesu ahimbaze cyane. Amen. Bikasabe tuzamuye icyubahiro cyawe kandi data, n'amashimwe n'ibizawe kumutegura ari uwawe. Uyu ni umuteguro witegurije wowe wenyine. Tugusabye rero kubana natwe aha ku irimbi, hazahagora, hazatera ibibazo, abantu bagacika intege, abantu bagapfa mu kwizera. Ariko icyo ngusaba, ndagusaba kuko ijuru rigomba kubana natwe muri huduma zose zigiye kubera aha hantu. Wamurura igisa n'ikibi cyose kiyegereje ubwiza bwawe kubana natwe. Umuriza imitima yacitse intege, wasubize mu bugingo kandi biyumva ko urutege rwagarutse, kuko aho twatuje twese nahaga. Asante cyane kuko ubikoze mu izina ryawe Yesu. Amen. Tuzahimbaze cyane. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Mbere ya byose reka twongere tugire kandi tubakira muri uyu mwanya. Mwebwe mwese abantu bose babonye uburyo bwo kubasha kuba hano, Imana nishimwe cyane. Amen. Tubashimiye kuba akazi hano, mwegere n'Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha mwinshi. Amen. Ntabwo dutwara umwanya muremure, ko murabona ikirere ukuntu kimeze, turakora twihuta cyane. Izo mpamvu murabyihanganira, ni ukugira ngo dukure abantu hano tutaza kusanga hano. Dusome mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 15 no ku 47. Aravuga umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Uko ubutaka ari niko n'ubutaka bandi bari, kandi nk'uko uw'ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari. Amen. Amen. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana hano. Paulo yandikiye Abikorinto. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Arababwira ngo umuntu wa mbere yaturutse mu butaka. Amen. Amen. Umuntu wa kabiri nawe ngo yaturutse mu ijuru. Ariko aravuga ngo uko ubutaka ari niko n'abandi ubutaka bose bari. Aravuga ngo uw'ijuru uko ari niko n'ab'ijuru bose bari.
Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Hepfo umanutse bukeya yarababwiye ngo uko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'ijuru. Imana ishimwe cyane. Haleluya haleluya. Amen. Uko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'ijuru. Icyo nshaka kubwira abantu bose bari hano bahe banumva kuri aya magambo y'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Uyu mwanya turimo, uyu mubyeyi wacu tuje guherekeza yambuye umubiri w'ubutaka. Amen. Amen. Ariko agiye kwambara uw'ijuru. Imana ishimwe cyane. Kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo uko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzongera kandi kwambara ishusho y'ijuru. Amen. Amen. Yaravuze ngo ubwo twambaye uyu mubiri upfa, nubwo twambaye uyu mubiri upfa, ariko kandi mu bundi buryo hari undi mubiri tuzambara tuzobasha kubaho iteka ryose tutongera gusura kandi gupfa. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya haleluya. Amen. Twambaye umubiri upfa, umubiri w'intege nkeya, ariko kandi turabizi kuko hagati muri twebwe twambaye n'umubiri w'ubugingo buhoraho bw'iteka ryose. Kandi uwo mubiri wo ntushobora kubasha kwangirika, urupfu nta kintu na kimwe rwabasha kuwutwara. Turabizi neza kuko uyu mwanya tugezemwo habaye gutandukana n'ubutaka n'uw'ijuru. Uw'ijuru wagiye mu ijuru, ubutaka turawushyira hano mu butaka, ariko twiringiye neza kuko uw'ijuru wazamutse wagiye mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya haleluya. Amen. Iryo ni ihumure ry'ijambo ry'Imana, kandi twizera twiringira twebwe twese turi hano kuko tuzi kuko twambaye umubiri uzasubira mu butaka, ariko kandi tukongera kandi tukambara uw'ijuru. Ni ukuvuga ko nta herezo rihari ry'umubiri tuzambara w'ijuru. Imana ishimwe. Amen. Haleluya haleluya. Amen. Turabizi kuko muri uyu mwanya tugezemwo nubwo bimeze gutya, umubyeyi wacu wadusize tuzamusanga mu ijuru. Umuntu wese ukicyambaye umubiri yambaye umubiri upfa, n'umubiri uzasubira mu butaka. Uko waba uri kose n'umubiri uzasubira mu butaka, ariko kandi turabizi kuko dufite ideni ryo kuzambara uw'ijuru. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya haleluya. Amen. Turabizi ko tuzambara uw'ijuru. Uyu mwanya turimo no kuvuga ngo uyu mubyeyi wacu uyu munsi wa none yambaye uw'ijuru. Twebwe twibwira kuko bisa n'ibirangiye, ariko imbere y'Imana atangiye ubuzima bushasha. Imana ishimwe cyane. Amen. Yari mu buzima bwiganira, umubiri wari urwaye, yararushe, yarababaye, ariko uyu mwanya yaruhutse. Kandi aho ari icyo akwereka nawe wo kwifuza kubasha kubana nawe. Imana ihimbazwe cyane. Turabizi kuko twebwe twese ijambo ry'Imana rizatubwira kuko iwacu ari mu ijuru, aho niyo dutegereza umukiza ko azava. Uzoza guhindura ngo imibiri yacu yo gucishwa bugufi akayishushanya n'ubwiza bwiwe. Hari indi mibiri tuzambara itari iyi twambaye. Iyi ngiyi ni yakanya gatoya, ariko turabizi ko iyo tuzambara ari uwiteka ryose imbere y'amaso y'Imana. Imana ihimbazwe cyane, kandi Imana ihabwe icubahiro kuko nari mbabwiye kuko dushaka kugira ngo twihute kugira ngo turebe kuko twobasha kuva hano. Reka nsabe abantu ko bururuta umurambo bawugeze hano, hanyuma duha turirimba akaririmbo tubone gukomeza hano izindi za gahunda ziri inyuma. Abasore nibigire hino. Mureka manuke abandi bagenzi bawe abandi bigire hino bamufashe. aba bakora hano ni bande Akoraga wenyine uko boteke tutapata yego bahamagara yafaa kuishi na kufa katika maneno ya Mungu. Yafaa kuishi na kufa huya nawe katika maneno ya Mungu. Kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu. Kwa neema kubwa twapata kumutumikia, kuishi kwa ajili ya Yesu yote ya dunia. Tangaza na kuitangaza wewe panda hapo. Tangaza na kuitangaza Injili. Wakristo watapoingia Segamiza kule kidogo.
na mimi nataka kufika kuimba pamoja nawe. Tutamshukuru Mwokozi fata wewe fata bagweza agasenyi gakeya agasenyi gakeya abandi barakoresha ibyatsi wekoresha agasenyi kandi reka dusome ijambo ry'Imana nanone hano muri rwandiko Pawulo yandikiye Korinto 15 no ku 42 aravuga ngo no kuzuka kw'abapfuye niko kuri umubiri ubibwa ari wo kubora ukazazurwa atari wo kubora. Umubiri ubibwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira intege ukazazurwa ufite intege. Amen. Amen. Reka rero n'abandi bakomerezo duhaturirimba. Uzane ivyo bihuru. Uzane Kristo atapoingia mbinguni kumsifu Mungu. Amen. Agiri watotora zatsi. Uimba pamoja nawe. Shukuru tutamshukuru Mungu. Walio barasiga abantu ukoresha kibonge zagenze yeye ndo alinunua vyote akapata message mwenye wa familia ndo ndari hewo ili janja rimwe Alifika tu hapa lakini alishatoka. janja iko pale Alifika anachelewa kuleta. Sasa mashugwe.
Mchungaji ukora ibintu urangiza ibindi bintu umuryango noneho umuryango udukoreye amakosa kuva mu gitondo imbaho zaguzwe ngo tuzirake ahubwo ntibibatirije n'amahumba n'imbaho rega rero tikorangiza batorafasha abagiye bikunda imbaho bashyireho mu mwanya bagiye bakora biriya reka duheze aze akomeze ngibi birashitse reka twitondere ishike nanone ngibi byashitse kumsifu Mwokozi, na mimi nataka kufika kuimba pamoja nawe, tutamshukuru Mwokozi aliyetununua kwa damu, walioutumu kwa pendo watamuhimidi milele, waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele. Kwa neema za Kristo bazinjira mw'ijuru gushimukira, nifuza kuzobana nawe dufatanye kumuhimba, tuzaririmbira umukiza ubwo yatuguza amaraso, babakorana urukundo bazahora bamuhimba, abakorana urukundo bazahora bamuhimba, kwa neema kubwa tumekubaliwa na Mungu, kwa neema kubwa zaidi wapata mushukuru Mwokozi. Reka twakire umuntu w'umuryango
murakoze cyane. Turashimiye abavuye gukora gahunda ya mbere y'uyu muhango itorero KDP Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Turabikora tubanguka kubera impamvu z'umwanya. Turasaba abantu b'umuryango bigire hino kugira ngo baze bashireho amashurwe, abo tuzoza duhamagara baze baba bari hafi kugira ngo bashireho amashurwe, hanyuma tuze gusoza mu kibazo cyari. Reka tubanze dusabe famiye Muzehe Gadi batambuke, Muzehe Gadi n'abana basigize ishurwe, hanyuma batambuke bazashira. abandi nibaze Mutera intambwe abana biwe abuzukuru mwitonde mu kujyana ishurwe. Muzehe Gadi hamwe n'abana abuzukuru mwitonde kujyana ibahari. Okay, akibazo nimwegera aho ngaho murandike. Hanyuma rero famiye Muzehe Gadi barasezera umubyeyi ubasize uyu munsi wa none. Ati muzehe turagushimiye cyane imyaka twamaranye mu muryango, watwereye imbuto nziza. Ati ntabwo twicuza ku minsi twabanye. Ati tuzakoze turabigushimiye kandi ukomeze uruhuke mu mahoro yo mu ijuru, kandi twizeye ko tuzagusanga mu bwami bw'Imana. Murakoze. Abuzukuru bareza abuzukuru. Abuzukuru nanone aba abuzukuru banyakwigendera murindane, hanyuma mufate